أبناء بنات طلاب الصف الثالث ثانوي تالتة ثانوي فرنساوي شرح وحل تمارين ملخص كتاب ميرسي فرنساوي 2025 الوحدة الأولى الدرس الأول صفحة 44 choisissez la réponse correcte اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لي هنا المجموعة الأولى كل سؤال بواحد من المواقف وفي سؤال باتنين. votre ami صديقك votre ami français parle de ses goûts صديقك بيتكلم عن ميوله الرياضية سيجو سبورتيف الرياضية يبقى je fais le sport d'équipe. votre ami parle de ses goûts sportifs الأنشطة الرياضية يبقى je préfère le sport d'équipe. vous vous informez تستعلم sur l'heure de l'entraînement يبقى يا إما كو يا إما à quelle heure بس طالما قال لك heure يبقى حددها يبقى à quelle heure. يبقى vous informez تستعلم sur l'heure de l'entraînement عن ميعاد التدريب يبقى à quelle heure est l'entraînement. بيقول لي vous demandez à votre ami son sport préféré أنت بتطلب من صديقك رياضته المفضلة. qu'est-ce que vous dites أنت بتسأله عن الرياضة المفضلة vous préférez quel sport يبقى vous demandez à votre ami son sport préféré qu'est-ce que vous dites يبقى vous préférez quel sport. المجموعة التانية دي واحدة باتنين. vous indiquez la définition de la plongée qu'est-ce que vous dites أنت بتشير إلى définition تعريف البلونجي تعريف الغطس بتشير إلى تعريف الغطس يبقى c'est un sport nautique رياضة أي بحرية. يبقى vous indiquez la définition de la plongée qu'est-ce que vous dites يبقى c'est un sport nautique رياضة بحرية أو مائية. votre ami français arrive toujours en retard صديقك يصل دايما متأخر qu'est-ce que vous dites هتقول إيه دايما بيوصل متأخر. il est le champion du retard هو champion du retard il est le champion du retard. vous vous informez sur le début du match أنت بتستعلم عن بداية الماتش qu'est-ce que vous dites بداية يعني هيبدأ commence ده ما فيش commence حاجة تانية ممكن à quelle heure est le match في أي ساعة يكون الماتش à quelle heure est le match يبقى vous vous informez sur le début بداية الماتش يبقى هنا à quelle heure est le match. grammaire كل جملة بواحد choisissez la réponse correcte mes parents بتساوي إلى avec s عايز فعل ده كلهم مع الإلى avec s بس هنا ألا هي اللي حددت لي بقى ألا بيتونك يبقى verbe jouer يبقى mes parents jouent à la pétanque. nous jouons badminton هي نفس الجملة اللي فاتت هنا هتاخد أهات يبقى أو بادمنتون لأن بادمنتون مفرد إيه مذكر يبقى هتاخد أو. je fais des bateaux au printemps بيركب مركبة au printemps في الربيع كل فصول السنة بتاخد ما عدا الربيع بياخد أو. هنا تاخد أو أداة معرفة بس هي هنا تاخد أداة معرفة ممكن أجيب يبقى au printemps je fais des bateaux. j'aime voir les montagnes en plan هنا on يجي بعدها مذكر en plan مذكر مفرد مذكر on يجي بعدها مفرد مذكر.